Balawusing suporta ning lokal na gobyerno ning Angeles kareng Mamasadang jeep kapamilatan ning pamagpatupad Ning Tupad Pasada program kaya duwangan ing Department of Labor and Employment o DOLE Pampanga Provincial Office. Penny muna ning Mayor Carmelo John Lazatin II kapamilatan ning City Public Employment Service Office o PESO ing programa kapag nasang makasaup kareng Mamasada ami apektuhan king balaw sa pamagtas ning presyo ning krudo. Tinanggap lang financial assistance reng benepisyaryo bilang dagdag suporta king karelang Aldo do Pamamasada at kabiyayan. Agpang king city government kapag nasaning programa, ingaso panlareng driver na asuporta ning karelang pamangailangan at ning karelang pamilya kabang balawos amamye serbisyo publiko. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang totoo king Balen, susuyo.